umudamu witwa Esperance umaze imyaka 10 mu rushako, dore ko imfura yiwe ifite umwana w'imyaka 10. Ni umudamu ufite abana babiri, imfura ifite imyaka 10, umugabo yarabiporopoje, umugore abisamira hejuru, naho umugore akaba afite akandi gasore ingaragu, undi musore utarashaka bari kuvugana, bari umugore agenda mu mategeko asize umugabo we ari aho ngaho, ajana mu undi musore, umugore w'abana umwana ufite imyaka 10 n'undi w'7 aja mu murenge. Umugabo ntiyamenya amakuru ngo byabaye. Ndagusuhuje, kwifurije igitondo ciza wowe bukeye ndetse nawe bigorobye, kwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye, ngo amahoro y'Imana akomeze abana muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abantu bose bumva runo rurimi tuvuga aho muherereye hose, Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Turamukije abantu bari iwacu ruguru mu bibanza by'abasekuruza amatongo ya base aho muherereye hose, Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Turamukije kandi umuryango wa M23 AFC twirwaneho aho muherereye hose, Kristo akomeze abarinde kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Turamukije abanyazi, abanyafrika, abanyaburayi n'abanyamerika aho muherereye hose, Imana ikomeze ibishimire, cyane cyane abantu bakunda ubwoko bw'abanyamurenge, babifuriza ibintu byiza, inshuti zabo, abavandimwe babo, turabasuhuje kandi tubifurije gukomeza kugubwa neza muri gahunda zanyu zose murimo. Reka dutangire tubabwira ngo weekend nziza. By'umwihariko dusuje ko subscribe kuri Ineza Live TV, uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi, wahisemo neza cyane kuza kwifatanya natwe muri uyu muryango mugari. Warakoze kudukunda utatuzi, warakoze kuza kutubera urubavu umwe muri twe, cyangwa se warakoze kuza gushira idafari ku buzima bwacu bw'ibyo tuba dushaka gukora byateza imbere cyangwa ibyo dukunda. Warakoze, ndagushimiye n'umushobezi umugisha wewe wakoze subscribe. Kristo wese aguhe umugisha kandi warakoze n'ukuri. Ijambo warakoze ni akantu gato, ariko ni ijambo risobanura ikintu kinini cyane. Kubona umuntu agukandiye hatakuzi, arakureba atakuzi, agasharinga ibintu byawe, agatera commentaire ukabyumva, n'ukuri muri abantu b'agaciro cyane. Jewe nzavuga ko nta commentaire mbibaho. Hari igihe nyine umuntu akugeraho ari mu bihe nyine bitamworoheye, akandika kuri nyine ukagira ngo n'undi mutima mubi, ariko nta commentaire mbibaho. Umuntu azatanga icyo afite. Twihanganisha abantu babuze ababo, abapfushije abantu, mwihangane kandi mukomere cyane. Ihumure ritangwa n'Imana, ihumure riva kuri Yesu, ari ryo ribageraho. Yesu uzawumura imitima ikomeretse, agakiza ibisebe, kandi ngo nawe se w'imfubyi n'umugabo w'abapfakazi. Rero iryo humure rya Yesu ari ryo ribageraho. Nico mbifurije mwebwe mwabuze abanyu. Upfusha birababaza, hari n'abazabanirwa kubyakira, akabona ko birangiye, akabona ko nyine nta bundi buzima hanyuma yo kubura uyu muntu we yakundaga, umugore, umugabo, nta bundi, akumva nyine kuzakira biramugoye. Ariko Yesu aguheze umutima ukomeye kugira ngo uzakire. Aradusize, ariko natwe niyo nzira tuzamusanga. Urupfu ni urwa buri wese, waba uri umukire, waba uri umukene, waba ukomeye, waba woroheje, waba uri inzobe, waba uri igikara, waba uri muremure, waba uri mugufi. Nico kintu twese tuzosogongeraho. Kandi nabonye umugabo umwe avuga ngo iciza ngo c'abantu bapfuye ntibaza bagirana ishari, ntibaza baterana jamu ngo kuramsiga. Buri muntu wese baryanye mu kibanza ciwe afite amahoro yose atuje. Apana reke abantu bakiba muri iyi si uza unaciye iruhande rw'ahakora ngo kuranyanduriza ibintu nk'ibyo ngizo. Twihanganisha abantu bafite abarwayi, mukomere kandi mwihangane. Mukomeze musenge Imana, cyo gitanda muriho, ubwo buriri muriho mubuveho. Kurwara birababaza ndetse no kurwaza birababaza. Hari abantu bamwe baza barwara bakumva nyine nibwo buzima Imana yabandikiye. Hoya, iyo ni sezo yawe. Buri muntu agira sezo yiwe. Twese tugira amasezo yo kwishima, tukishima pe, tukishima rwose, tukanagira n'amarira y'ibyishimo byaturenze. Gasubira ukagira indi sezo sha igukubita ukavuga ati Mana, why me? Ibi koko nivyo nitegereje. Nshuti yanje, ndagira ngo nkubwire ko ibyo bihe bibiri umuntu wese ufite ubwenge, uhumeka, ufite ubuzima ko bwabomeze kose, ibyo bihaza bicamo. Kubabara tubicamo, kwishima tukabicamo, gusa dutandukanyijwe no kumanaginga ibyo bihe tuba turimo.
hari uwo bitera ikibazo ugasanga yavuye ku murongo nyine yarahungabanye, ubuzima yarabwanze, yariyanze. Ndagira ngo nkubwire nutikunda ukiyanga, natwe tukuzi tuzokwanga. Jipende kwanza, wikunde. Urukundo rw'abandi bantu bose ni inyongera, niko Yesu yavuze ngo mushake ngo ubwami bw'Imana, ngo naho ibindi byose ni inyongera nzabibongerera. Rero bakunzi bacu, nshuti zacu, ibi bihe tuba turimo muza mubyakira, gusa mwitware neza. Ubuzima ni buto, wagize ikibazo kikugira short, gerageza urwane n'ibyo bihe ubivemo, ugerageza urwane n'iyo minsi uyivemo, kubera ko ntawe uzagukunda wowe ubwawe utikunze. Ntabwo tuzagukunda utikunze. Banza wikunde, natwe tuzoza dushireho akantu kacu gatoya kangana gutya, kongere kuri rwa rukundo rwawe rwa 80 byuzuze. Ibindi nabaye bazagukunda, ya ndirimbo ngo nshuti zo mu isi ntakigenda. Rero kwari ukubakira, kwari ukubiyegereza kugira ngo twinjirane mu kiganiro. Ariko ndagira ngo mane nkwifurize weekend nziza. We bimeze neza na bitameze neza, wihangane, bino bihe bizashira, bino bihe bigira iherezo. Ukomeze ugubwe neza kandi ukomeze usengere ejo hawe hazaza, ukomeze usengere ibyo urimo bigende neza. Urabisengera ngo bigende neza, undi nawe agasenga ngo bigende nabi. Niyo mpamvu rero njewe ntazamvuga ngo usengere, banza wisengere. Imana ije gutuma Mose aramubaje ngo ese Mose we ngufitiki, aramubwira ngo mfite inkoni, ngo ati iyo ngiyo niyo nzoheraho nkubitisha abanzi bawe. None ga nawe amasengesho yawe nico kintu kinini gikomeye kigomba kugufasha, kigomba kugira aho kikugeza, kigomba kugira abo gicecekesha, kigomba kugira abo kiganza, kigomba kugira ibyo gitwika, kikagira ibindi bisha cubaka, ariko umusingi ari wowe. Inaha muri Kenya twebwe tumeze neza, hari akabeho katari kenshi, bamwe na bamwe baragafite, ariko ni twese ndagira ngo akabeho ko muri Kenya se kaza gatangira mu kwa gatandatu neza, niko kaza gatangira, ariko n'ubu nyine kaba gahari nyine gake gake, niko kuguteguza ati mutwitege turaje. Ni ibintu bisanzwe, kino gihugu abantu bakimazemo imyaka barakimenyereye, abakizi bazi uko baza bitwara mu gihe cy'ubukonje no mu gihe cy'ubushuhe, bazi uko baza bambara muri aya mezi nuko bambara muri aya mezi, bivanye n'ubukonje baba barimo cyangwa se ubushuhe baba barimo. Gusa mu mbeho ntaje yari haba, abantu bose barifubika, kuzuba niho ubona nyine abateruye n'abanyamayarwa nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero bakunzi bacu turabakunda cyane kandi dukomeje kubashimira, urukundo mukomeje kutwereka. Ni ukuri muri abantu b'agaciro cyane, muri abantu twobona ico tubahereza, usibye gusa kubabwira ngo Imana ikomeze barinde kandi Imana ikomeze bahe umugisha. Ni ibyo byonyine. Naho tuvuze ngo twishura abadukunda ntitwababona, ntitwababona. Abadukunda ni benshi, n'abatwanga nabo ni benshi, ariko urukundo rw'abadukunda nibo benshi, nibo benshi. Niyo mpamvu rero tudacika intege, niyo mpamvu mutazatubona tubabaye, turenzaho tugaseka, kubera ko tuba tuzi ko ubuzima ari bugufi. Reka rero twinjire mu mwandiko wacu cyangwa se ikigwa cyacu cy'uyu munsi. Amakuru atwicaje hano hantu ni posho, hari abagiye gusenga abadive, hari abazoja gutera nejo, ariko gusenga ngira ngo tubigira iminsi. Gusenga n'ubuzima bw'abakristo buhoraho, biriya byo kuja guhura mu makanisa n'umuhango nyine wo guhura mugasirimba mukaririmba, ariko gusenga ni ibintu umuntu ahorana mu mutima. Uzarebe n'umuntu mubi azavuga ngo Mana mfashe urwana n'udusimbe, yakibuka ko ari Imana. Nibyo ni isengesho rikomeye. Reka rero twikubitire rero mu zatuzanye uyu munsi, cyangwa se amakuru yacu y'uyu munsi. Turigendera mu gihugu ca Australia, niho twicaye, niho tuzerera, niho turi gukubita amacengacenga, turi kuhareba kubiri kuhabera. Kiriya gihugu ndagira ngo bose imbizi neza, ariko ndahamya ko bavuga ko ico gihugu ngira ngo kiba inyuma cyane pe, cyakure kukigeramo ngo n'amasaha menshi, kandi abanyamurenge bahaba ndagira ngo si benshi cyane. Parapo n'ibindi bihugu nka Amerika, nka za Canada n'i Burayi, Australia ndagira ngo nigira abanyamurenge bakeya bahaba, ariko barahaba. Tuvuze ngo barahaba,
ariko usanga amakuru yaho kuyamenya bipfa koroha, keretse kuyivuyemo wenda akaza kuyavuga nibwo tuyamenya. Kaba mugabo mwarabibonye, nuko icyo tukivuyeho turakiretse. Uyu munsi rero niho turi, tuhafite inkuru itari nziza, inkuru itari nziza ku nshuti no ku bavandimwe ndetse no ku miryango, ariko ni inkuru ihari yabaye. Nyir'ubwite byamubaye harababara ariyakira. Ni umudamu witwa Esperance, umaze imyaka 10 mu rushako, dore ko imfura yiwe ifite umwana w'imyaka 10. Ni umudamu ufite abana babiri, imfura ifite imyaka 10, umukurikiye ifite imyaka 7. Urumva ko si mutoya mu rushako, kandi mu ndoba si mutoya, kandi sinamukura. Ariko imyaka 10 wayimaze muri urushako, tanga umirava mu wawe cyangwa se igisebe cyangwa se imvuni yari yose ngo mwarwanye n'uwanyu, ewana si mikeya pe. Murabizi hari abaza bamara kabiri ngo biranze bakigendera, ndakamara y'ukwezi agasura na bya bitenge yazanye, cyangwa akabita, cyangwa akagenda akanasura muri bwa buzima busanzwe bw'abakobwa. Uyu mudamu afite umugabo babana muri Australia, ko umugabo n'umugore barasezeranye imbere y'Imana n'imbere y'amategeko, barabana, ni couple, ni urugo, n'umuryango. Ariko umugore ngo mu minsi igiye itandukanye, niko akunda umuntu akora akantu ukavuga ati wenda biramutunguye, biramugwiririye, azabireka, azahinduka. Habaho ikintu bita kurwaza. Umugabo ararwaza kugeza igihe wenyine yavuze ngo iki ni ikibazo ngomba kubana naco kugeza ubuzima bwanje bupfuye. Bibiliya zivuga ngo icyo Imana yasezeranye cyangwa yafatanyije ntawemerewe kugitandukanya. Ikizayo gitandukanye ni urupfu. Urupfu ngo rugomba gutandukanya umugabo n'umugore. Nta bihe, nta minsi bikwiye gutandukanya n'umugore, kuko igomba gutandukanya n'umugore ni urupfu rwonyine. Rero uyu Esperance agira imyitwarire itari myiza pe, idashimishije umugabo, idashimishije abaturanyi, baza bamuvuga nawe. Ibyo ngibyo biragenda, ararwaza, umugabo akaja yasohoka, undi mugabo akinjira. Umugore yasohoka akabagiye guhura n'umugabo, ibintu bitari sawa, ibintu bitari byiza ku mahitamo yiwe no gusuzugura nyine umugabo, niko nobyita. Ibyo biragenda biraba. Umugabo agera igihe abwira famiye ati yeme ngiye gutandukana n'uyu mugore, arandembeje. Umugabo w'imfura cyane, aruswa ikintu kibi tukumva gusa ngo yamwishe, ngo yaramugoye. Oya, nta muntu ugomba kukugora ugeza aho umwica, never. Nta muntu ugomba kubera ikigeragezo ngo wumve ngo igisubizo ni ukumwica. Ari umuntu mwabyaranye, ari umuntu mwashakanye, ari umuntu mwigeze kuzamubwirana amagambo meza. Nta wanga uwo yakunze, wanga uwo waharaye. Ariko sinumva ko umuntu mwabyaranye abana bimufitanye imyaka wenda irenga 10 ku buryo wakumva ngo igisubizo nuko namwica. Ahubwo nje w'igisubizo nuko nokubwira ngo musige, urwo rugwe ruvemo ugenda utangira ubuzima bwawe. Ni ibisanzwe se wa mbere. Esperance akomeza kumubera ikigeragezo. Muzabigeragezo by'ubuzima muzamwumva, arakomeza aramugora pe. Kandi Esperance nawe kuba muzi yari munini imbere, ariko ubu nyine umurebye yarashize, yamagenda arananuka. Nimba ari akonta stress, kuko gani uzuzitera, nimba ari kwirukanka mu bantu batandukanye byamuzaniye kunanuka, nimba ari iki cyamuteye gushira gutyo. Gusa abamuzi muramuzi, yagendeye hano hirya mu baturanyi mu kambi niho yagendeye, yarashize pe, yarashize rwose. Ibyo ngibyo biragenda bimare kuba gutyo. Umugabo yumva arakuswe, amare gukutwa, nibwo bakoze vacation n'umugore bagira ngo baje kurefreshinga mu mitwe, baja imbarara kuruhuka. Igihugu naco agace nakumwina gafite ibituko, bagiye kuruhuka. Umugabo yarabipropose, umugore abisamira hejuru, naho umugore akaba afite akandi gasore, ingaragu, undi musore utarashaka, bari kuvugana, bari gupatana. Umugore agarahana amubwira ngo ntugire ikibazo, ndi gupanga kuzaziyo kandi nzava twavuye mu murenge. Jesus wa Nazareth azahava bavuye mu murenge. Mwibuke ko Esperance aje gutembera n'umugabo kuruhuka, bavuye Australia bagiye
Mbarara ngo niho bahisemo heza ngo baje kuruhukira. Baragenda bashike, iminsi barutse sinyizi, gusa ntabwo yabajanye kwari kuruhuka no kugira ngo batuze batekereze ko bagomba kurera abana, urugo rwabo bagomba kurusigasira kugira ngo ntiruze kuvamo akaduruvaye. Ibyo ngibyo biraba mare kuba nibwo umugore yafashe wa muhungu aza kumwerekana ku mugabo. Umugabo akagira ngo nyine ni inshuti. Nonese kuzuga presenta umuntu ku mugore wawe si ibisanzwe cyangwa umugabo wawe. Ngo ati ni inshuti yanje n'ibintu bisanzwe nta kibazo kiba kirimo pe. Habe na kimwe. Abenshi bazabesha mu muzara wanje, ni kolege wanje, twaraturanye, nuko abenshi bazababesha. Cyangwa se twarabanye kiba muri Afrika. Nuko bazabavuga nyine. Ibyo bine nkubwiye bazavugamo kimwe muri ibyo ngibyo kandi ukacumva. Kuko umugore wawe ntiyo kubuza kuramutsa umugore mwabanye muri Kenya imyaka 10, mwabanye mu Rwanda, mwabanye Uganda, mwabanye Burundi. Habe nawe afite umwanya azi ko muri Afrika yoza akabara amasanta kibazo akavuga ngo umugabo wawe twariganye, twarakuranye mu bwana, twarabanye muri Kenya. Ibyo ni bisanzwe nta kibazo kirimo, nta n'urubanza rurimo. Wa mugore naho kumbe yewe n'akaga tipe bari gupanga ukuntu bagomba kuja mu murenge Bugande. Ubwo twabista nko mu mategeko mbese. Ibaza ko umugore yagiye mu mategeko asize umugabo we ari aho ngaho ajana mu wundi musore, umugore w'abana umwana ufite imyaka 10 n'undi wirindwi aja mu murenge. Umugabo ntiyamenye amakuru ngo byabaye mu ibanga ku buryo nyamugore yabwiwe umuhungu ngo murenge cyangwa se aya mategeko iwanyu ntibazabimenye, natwe ntibazabimenye, tubikore bucece gusa tubike amafoto, nzotangira wenda kudekarare ibimenyetso za ambasade zemera cyangwa se zibona zigaha agaciro ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibaze ko babikoze umugabo ndasubirayo atabizi, ataramenya ayo makuru. Amare gusubirayo bashikeyo ngo umugore avuga ati nje ngiye gufata inzu yanje. Bashitse Australia tugiye gufata inzu yawe gute? Tingiye kwifata kubera ko nyine hari umuntu ngiye gutangira processes yo kudekarara. Ati none se wa modekara cyo bitwaye nimba ari mwene nyako cyangwa se ari umuvandimwe? Ati hoya ni umugabo. Turashize. Tikuryaga warambwiye ngo tuje Afrika mbisamira hejuru dukoresha amatike yawe, dépense yawe, ariko je nari ngiye mu nyungu zanje. Nta bindi biganiro nari keneye byawe, nta kundi kuganira kwanje nari keneye nawe. Umugabo yumva ibintu bibaye bala, ibintu biraremereye. Nibwo umugore ngo yagiye mu nzu yiwe, umugabo aramwihorera, atangira gahunda yo kudekarara wa mugabo yasize mu Bugande. Ariko ngo yamakomeza kugira imyitwarire itari myiza, yamaba gusa umugore w'abagabo batandukanye. Umugore ngo nawe kurya ewane kubaka biza bigora. Umugore watangiye kuja mu bagabo 3 4 5 afite umugabo biya bigoye. Naho Imana niko umunyarwanda yise umwana wiwe. Ya makuru gagera kuri wa mutipe gawani Bugande ati yewe umugore wawe ga ni nkaho hari ukuntu bitagenze neza, ni umuntu nyine wakazu yaza, ntashushe ntakonje, ejo ari kumwe n'uyu, nyamara reka kwiyahora kuri uriya mugore. Kandi wibuke ko umugore uhaye umugabo babana imyaka irenze 10, nawe mwahuriye ku mbuga nkoranyambaga za Instagram, za Facebook, za TikTok, sinzi ikintu wishingikirijeho. Agiye umugabo se uri muri ibi bihugu aza yumva tiwo mubuza umuntu wo hanze ngo akwemerere, aza kubwira ngo nashaka bari impumyi gusa agapfa kuba yumva, kamubwira akumva, naho kutabona, naho nashaka uburwayi bwose aba afite nta kibazo, ariko akuri no nigendere. Kandi nyamara n'uyu mutipe nawe bitinde bitebuke niba namujana turaha iminsi itari yejo cyangwa ejo bundi tuzamukoraho nawe inkuru yamutaye. Kuryaga nawe aza kuje afite target. None ko umuntu wumvise amakuru yawe yose mabi ahantu hose atandukanye, n'umugabo akaroka kwemera akavuga ati yewe uyu muntu ni umugore wanje, ariko sinkubije kubana nawe gusa tashobotse, ni umugore ugoye w'abagabo ibyatsi tashobotse. Rero uze witeguye kuzababara, sinkubujije, sinzi naho mwakundaniye, gusa twarabonanye ambwira ko mwakuranye, ariko biyemeze. Umuntu wumvise amakuru nkaya nawe uzugira ngo yabaye kizeze ntaza yumva.
ariko akenshi nk'aba ngaba baza babikora n'ababifitiye target, kavuga ati kugenda byaranze reka ndekara arakoresha yiwe nyinshi kayemeza ngahe, cyangwa se mucagiye hanjana timwagiye mubona abana se bagiye bakorerwa decoration bashikayo tibanahitire kuba badekaraye bagahitira muri famille cyangwa se mu bashiti babo cyangwa se mu bantu bapanze iyo diro, ati njewe nzuza ku kibuga cy'indege uzoze kumfata. Esperance ndagira ngo nkubwire, uyu mwana w'umuhungu wawe utwara utaye umugabo wakwihangane mu ngeso mbugira sha turaha muzatandukana, azoshika aho ngaho kubita ishoti nkayindi Zidane yigeze gukubita umuntu ya shoti y'umutwe, umuntu nimba yarapfe nimba yarabere simbizi, ayo makuru sinzi ukuntu nayabonye. Ibyo ukora byose uzomushitsayo akwereke ko nawe yaragufite indi gahunda, kako akundi wibwiye nawe mufite indi nta gahunda umufite. Bunyine abantu bose baracanutse kugira ngo umuntu yama kuvuga ngo aragukunze ngo araza mu bane imyaka yawe yose wataye umugabo mwabanye ugata n'abana bawe, alewe iwe ninde rero ibyo simbitindaho cyane. Reka mbabwire gutya, iciza dufite abantu muri Afrika b'abanyabwenge, ari abakobwa n'abanyabwenge, ari abahungu n'abanyabwenge kandi cyane pe. Ibaza kwira mu tugira ikibazo nzokwihanganira, oya ntago azakwihangana, ndakwiye ko azakwihanganira. Yesu wenyine niwe uzabihanganira umurozi, akihanganira umusinzi, akihanganira indaya, akihanganira umwicanyi, zangeso ziteye ubwoba. Yesu wenyine niwe uzihanganira kandi ukazikora akakurinda, kubera ko muzikora tuba tuhazi ariko ntabwo tuba tuzaho mwihanira. Aho ngaho ntabwo twoca imanza. Ewana aza kugira ngo nzokwihanganira, akakubwira amagambo meza ashoboka. Mwagiye mubibona se abana bakuwe nyine bakajanwa Canada, bakama bavuga ngo nabasazi ngo nabarwayi, bashika famille kaza kubatega bya bintu bikarangira, kandi ngo bamugeje hariya kumusubizaho ngo bese bigowe. Ni processes nayo utazipfa gushoboka. Nabe no aberega barazumva gata bashiramo imbaraga tudufata umuroye aburane uyu muntu agume hano. Yewe umuntu mubana nimba ubona byananiranye wenda ingeso ziwe wazirambiwe cyangwa se wenda gukubitwa wabihaze, n'ukuri ni mutandukane mu mahoro pe, mu mahoro. Ariko igisubizo suko uzoshaka undi, urashobora gushaka undi akakubera noneho dabu, no kubanza ugatuza ugatekereza nabyo ni byiza. Tukazuva muri urugo mu kwezi kwa gatatu, mu kwa kane bambwira ngo baragukunze ngo kera ngo ubonye undi ngugiye mu rundi, oya hari nige wandi muhuye, hari nige nawe bafite ibibazo no birenze ibyiwawe, akavuga ngo reka nshaka aho ndokira. Dufite abantu bari kuruhukira ku bandi ntimubizi, akakuruhukira amezi anga akavuga ngo ubundi sinakujeho nawe warananiranye, ibintu nk'ibyo. Rero iyo ni inkuru idashimishije, ni inkuru itari nziza, ariko namwe mukomeze mubikore muziko imitima muhaye mubabaza namwe yanyizababara. Ntabwo wabaza umwana w'umuhungu mwabanye imyaka 10 cyangwa se umwana w'umukobwa mwabanye imyaka 10 nurangiza ngo ugira amahoro. Ntabwo uvuye muri gereza ngo uye muri paradiso. Ingo zose ntabwo ari paradiso, hari ngo zibayeho neza bivanye nuko baganira n'ubwumvikane bwabo hagati ya bombi, akaba n'izindi z'imiriro. Ariko tubifurije ingo zanyu zigira imiriro, turabifuriza ko ingo zanyu zimera neza bivanye namwe. Niyo message yari tuzanye, twatuje kubabwira ko ari ibintu bigoye cyane ubu nyine, ari ibintu byo kwitondera. Reka kwirukankira umugore wasenye, reka kwirukankira umugabo wasenye. Ibyo yakubwira ni Saidi waguheza mukuri, ariko wumvise na Saidi umugore akakubwira amabi y'umugabo wo kwifuza kumenyana nawe. Rero turabakunda cyane, reka tubwire ngo weekend nziza, ejo muzagira amateraniro meza bazaza gusenga, kandi n'abasenze namwe turizera ko zagenze neza. Amahoro umutima n'amafaranga mikofi, mwakoze kuba natwe. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.